Ole, voi ni poi mo tak mai mission Sunday a hian ke ni senior zirlai te chuan thu pui poi mo tak mai sapu pa le pu buanga Mizorama an lo lu dan kan zir ho don ani Bible chiar tur hi rom bung som chang som pali tang som pasari le Hebrai bung som pathum chang sari nakha ania mani in lama kan lo chiar menga ti chuan thu von tur hi kan soi ma sanga ulukdem kan lo ngai thlanga thu von hi hriat reng kan tum don nia rom bung som chang som pangana bina khan thil tha chanchin lom om thlen tu te ke chu avamoi em ti ani kan thu von kha thriat reng kan tum don nia te khan kan zir chho ngal zung zungang zir tu te tan ti tangin bul kan chanang mana khan mizo te hi milula nam tin hriat kan ni thina kan pile pu te khan ram huai laureng rengin hunan mang thina chuta chuan thing bulte lung bulte an be thina sa khomu mal biak po nei lo khopielin hun an lo mang thina ni chung mi te hena chuan chanchin tha thlen turin sap tlangwal pani sap upale pubuanga an ron kala Mizoram an ron kaldan chanchin tlang pui voina hen kan zir thar le don ani he zir la hitle mina seide leka do thei takin kan zir sham don nia kan zir lai ziak tu hian chinni in a ron thena he kan zir lai hi thulom thumin ada thulom ma sa pani hi ele bi in a ron da sabrama tanga an lo chhuwa dan le Mizorama an lo lu dan ti kha ele bi na thena ti chuan atop na bera hian Mizoram chimlama an lo chhuwa dan ti kan zir le don ani an zir ngal charcharang sabrama tanga an lo chhuwa dan London tlangwal pakhat Robert Arthington amang in India marchaka rong bolna ain honga Robert Arthington tona hi Leeds khua a sumdong hausa tunla chon millionaire kan tiang hi ani chanchin thashil thua hian aril ru ahman hu em maya angai dan chuan chanchin tha la hrelo te hena chanchin thashil hi ti thuai tulin a hria amitir te po panni lek te na tir choka mun ngai hun rei tak oma phal ngai lova trong zir po phal ngai lowa a chan chu huna hekina hria chu wang chuanin trong le tu te ruai mai thin ani Robert Arthington am ruwa manna hian Arthington mission ti awma chumi hnuai a chuan sap upale pubuanga po hi an lo chuak ani amni pani hi Londona Highgate Baptist Kausan member ni lai anni ti chuan kumsang kha zaria chumkua pakhat January ni somni pakhata khan pubuanga chu India mar chaklama aron kala chuti lai chuan kumsomni laka upani kumsomni chu kumno pang tak mai ania Tripura state a Agartala tuna an khupuya khuan akala chutom hawa chuan tho adila ma se aro remlo tlat maya chumi kum vek kum sang kha zariat som ko pakhat January ni somni pakhat khan pubuanga chu India mar chaka alo kala chuti lai chuan kum somni leka upani kum somni lek chu kumno pangte mai nia Tripura state a Agartala tuna an khupuya khuan akala amai ro chu chulai chuan tho adil na kha arim lova chumi kum vek sang kha zare som ko pakhat November thla chuan athian pa nita sap upa chu Bengal biala Arthington mission tir bokin ron kal le a pubuang ne nain muwa an hlim hle maya chutarang chuan kum somli chung an thok dun ta ani an pani chuan kum sang kha zare som ko le pani January thla Chittagong Hill Tax lama kasolonga an kala Tripura Ramalu antumani nima sela Tripura Ramalu chu Tripura lalin rem alo titlat lo maya Mizoram lu chu antum ta zok ani heta hian pathian thil tuma chiang hleina hriata Tripura khan kalantuma amer chu rem lo vain Mizoram lama pathian tir ta ani amer chu kan ngai thazelang Mizoram lu chu Assam arlama tanga lu ai chuan Bengal tuna Bangladesh kan ti ta ka tanga lu khu awal samzoka amero chu antum dan chu hlo cham le ri tlap maya chumi kum vek zun thla chuan sap upa chu santena in abuai hle maya Kolkata laman pana chu ta tang chuan in enkol turin Darjeeling lama ankal ani adam nu chuan an thian dun chuan Tripura lama
chuan kirlen tuma amero chu anga yang te bokin tripura lal chuan alo phal sak lo lea kum sang kha jire som go pani toplama chuan silcharan panta a silchara chuan Wales Presbyterian Hovin mun an lo khuar hlim hlol mai hi lo nia sap upale pu buang an han thleng chu an hlim hle maya an lo lom khop maya an ni pani sap upale pu buang chuan kum sang kha jare som ko pathum chung khan sap upale pu buang ate khan silchara mission rongbon na an thok ani ti chuanin helai hian pathian na tir dai na atangkai maya pathian rom man hi atha maya silchar anom lai khan bazar khan mizo hawan ron kal thina an ron bazar thina ni chuta tang chuan mizo hawan mu thei fo tang chuan trong tele mizo nung chang an zia te kha sabu pala pu buang khan an lo zir thei pha ta ani ti chuanin bina kan kai chawanga mizoram an lo lu dan ka zir chun zamang mizoram malam hian political officer pakhat Mr. A.W. Davis oma chuan sabu pala pu buang kum khat nuwa aizol lu aphal saka an lo me ti chuan sang kha zire sum ko pali January ni som pakha khan sai rang an lo thleng ta ni sai rang atang chuan aizol pan turin ain buat sai ngala nima sela thuam phuran mu zo lo ni khang hulai khan sa phawin an manin thuam an phur ngai lawa thuam phur an chor thin ani aizol kha January ni som paruk sang kha zire sum ko palia an lo thlenga khata khan an manin thuam anin phur ani an buan in ten mut bu te an zon ani he chanchin hi the life and witness of the churches in Mizoram the Reverend Dr. C.L. Minga lekhazia khan lekhabua khan mu thein a oma Mizo te chuan chu tiang sap mania thuamin phuran lo mu ngai lo wang khan khang sap local ta kha sap wak vai ti te sap a ti ten an lo ko thina amero chu kan ta na mal som na lo thlen tu an lo ni lek zoka then khat chuan sap a an ti chung khan an ti ruwa an en shek te po ani mai thei ka shabik lo kha ta kha chu aizola an ri ama sak ber jana hian zan kha chu thom rin thria an thlen za chu mian lo kala ka pu si lai nem tin ron zot ani an ni khan rilru mang ang tak mai kha nei an ti chuan dot an soidon si nei lo an ti chuan an ron ben hlau bok si na mai ro chu pathian rin chain thu dik khil kha tha an tia nei lo an tia atu kan han zo chen chuan kho chunga sakhi lo lu ta chumi ka na tura ta na an dil kha lo ni leka pathian rin chanin thu dik an soya pathian rin zia te a that zia te an muchuak zelani ti chuan sang kha jere som ko pasere August som thum pakhata Wales Calvinistic Methodist Missionary puzo sa phluya Reverend D.E. Jones chu aizola lo thlenga akum le December ni som thum pakhat sang kha jariat som ko pariata puzo sap thar Reverend Edwin Roland chu lo thleng le a sap upale pu buanga chuan Wales Calvinistic Methodist Foreign Mission in Mizoram hi an thona tur fi latan an lo hau ani ti an theta a tin India rama Arthington akhan palai ada a Mr. Saint Dalmas chuan Mizoram chu Wales Mission kota ahlan tabok nen sap upale pu buanga khan an rilru chuan an omrei thei to don lo ti en hria tin Arthington khan mun khata rei tak oma phalo bok si nen Wales Mission a chuan nena chuan an rongbol na chu an hlan ta ti chuan sang kha jere som ko pasari December ni som thum pakhata aizol an chua sana an ramlama chol mang turin an ho nu apo Arthington an de tenen an rongbol du dan en ang lo wangin Arthington Mission atang chuan an banga anin chen ta ani ti chuan aizol akhan kumli chung lek kan om hona sang kha jere som ko pali tanga sang kha jere som ko pasari khami chung khan naro puile poimo tam takan thok man chung chu tlang puin han thlir jok jokila pakhatna literature lam kum sang kha jere som ko pali April tha mizo a ob an siama chu ala reilo je chu sang kha jere som ko le pali January an ron luta April tha khan mizo a ob an siam mana hi mizo lo din chuana bul poimo tak pakhat ati thei ome Bible le lin lama po chanchin thalu ka te zo hanale tir ko the thil ti kha an buat sein an letling mana ti chuanin heta hian pusua kale puthang bongan an chan puya hemi baka hian mizo tong grammar bu ti te Lucia English Dictionary te an siama ti chuanin Bible chang lak toy
mangin thu in chang an siam bok ani panina Sunday school lam ai zola lo thlen nu kum ni sang kha jere som ko paruk march ni khat khan Sunday school an dina Sunday school su Bible atanga thuan lak chua thu in chang mang khan an zir tira Bible milim te an mang tang kai hle bok ani pathumna chuan pathian bek in khom October ni som ni sang kha jere som ko panga atangin in khom na mumal takin an nei chun jom thei pubuangan hei chin chia apoimo pubuangan September ni som paruk sang kha jere som ko panga khan mizo tongin thu asoi hi mizo tonga thu soi sermon kan nei masak ber ani palina chanchin thashil mizoram marlama khozat vel kha kia kalin chanchin tha an thrila heta hian chin chia tur chu mizo Christian masaber hi putai buanga kum sang kha jere som ko panga march ni som thuma khan Christian a ain pe ani sabu pale pu buanga te kha Arthington mission hnuai thok theilo ma se rong bol na chhun jom zelan duwa chutin man zo chuan an thian ten in thurualin Paul and din ani Assam Frontier Pioneer Mission and din ta chu mission ming chuan sabu pale pu buanga chu chom tum ani tani kum sang kha jere som ko pa ko fa wang lai khan India ram panin aron chuaka Himalaya tlang bul thut tuna Arunachal abor le miri namjinga rongan bol chana heng namjinga hian kum ni le chan ve rong an bol man ani ziak le chiar thein aob te an buat saya dictionary te an siama pathian le khabuchan chin po phek zeli lai cha an bo sai sak man ani reilo te chowin na an thokna sa hle ani chu Mizorama an ron chimlama an ron lu dan Mizoram chimlama an lo chua dan kan en leang kum sang kha zakwa pakhat a BMS Home Mission Committee chuan chitagonga an missionary Reverend George Hughes chu Mizoram chimlam tho dan tur enfel turin atia chu mi en fe tur chan lunglei aron kal tanghala a report pe ka tang chuan man mo taka kalchi thowat wat chi atini BMS tana muntra ani thu te soya BMS chu thonghal turin na satakin anor ani Reverend George Hughes hi chimlam pangtan chuan atangkai em ani BMS Home Committee chuan Mizoram chimlama tho chu titlua sabu pale pubuang han soma ani kha abora an tho lai kha ania aborama missionary an tho theidon chuan kalain huam thu an thrila BMS lam chuan an thon thei tur thu missionary an tir thei tur thuin an lo changa ti chuan sangkha zakwa panhia me chimlama kal chu sabu pala pubuang chuan an pom thei ta ni ti chuanin kum sang khat zakwa pathum February thla chitagong an lo thlenga nisari chung an thanga khotlang tui puya ti chuanin kasolong an thlenga chuta chuanin ni le chomma dang an nga ka long kha ti chuanin British longleng pani chau an mang thin bok lai kha ania ti chuanin har satakin tlabung chu march ni riat sang kha zakwa pathuma an lo thleng ani tlabung an thlen chuan se thluna Christian lo sa te khan lo moka an hanin mu chon lim em maya tlangwal than kung phe chu atrap anti hialani ti chuanin lunglei panin an chuaka nilila yan thara lunglei chu march ni som pathum sang kha zakwa pathuma an lo thleng ani lunglei an thlen tu khian se thluna Christian te an tloa an lom em me ko ran ho chon lim em pidar jing phe chuan an kal tura puan alo pha anti hialani ti chuanin omna mun ngedan nei ma chu inspection bangla an oma ti chuanin omna mun turan han zong hal chara mission mun pui headquarter turan zonna chuan atopa ser ko na an chuang chuaka ramzo tlanga an chawa ti chuanin ser kon chuan han thlir wanga chulai mun chu mission mun pui an thlanga mun an khuar ngeta ani khati zong kha sap upale pubuanga te chanchin kan zir thei chu Mizoram an lo lu dan chanchin kan zir thei chu alo ni ta ni kan soi ho tura hian riru in lo ngai to ila BMS missionary local masaber te sabu pale pubuanga te nuna zir tur kan nei te soi ho teng o ti in oma hei hi kan ril ruwa kan lo ngai to don nia pelo me